Well, praise the Lord. Good morning. What a privilege this morning to greet you in the wonderful and precious name of our Lord Jesus Christ. Wat 'n voorreg vanmôre om u te kan groet in daardie geseënde en kosbare wonderlike naam van ons Here Meester Jesus Christus. Dit is 'n besonderse goddelike voorreg vanmôre om u te kan bedien uit die woord van die Here. As we know this morning, it is the outpouring of the Holy Spirit, and across the world, everybody is preaching about the Holy Ghost and what God has done on that day. Met die uitstorting van die Heilige Gees, wat die Here gedoen het en wat alles gebeur het en wat alles plaasgevind het. En so dankbaar vir die Here dat ons op hierdie wyse vanmôre saam met u kan wees om uit God se woord uit te kan bedien en die Here te kan ervaar en te beleef, net soos wat hy dit aan ons gee. Ek wil net graag so 'n paar mense saam met ons op die lig bring vanmôre wat graag wil inskakel en wat deel van hierdie uitsending graag wil wees. Mag die Here u ryklik seën vanmôre en mag God se woord vir u werklik in hierdie môre 'n inspirasie wees, 'n krag wees. Mag jy sy oorwinning beleef en mag sy genade onopwonde oor u wees. As I'm standing here this morning, I call this my studio. Actually, my studio is outside in the wilderness, outside where we can reach the unreached, and no matter the cost. And very soon I will share something with you what God has done. And I always say this, what God has done, no one else can do for you. And God is the one that knows your heart. And especially when it comes to this, my dear beloved brother and sister, this morning, is that sometimes we will depend on people, and we will depend on this one, we will depend on a church, we will depend on my work, and to become independent, but to rely on them and to trust them and not trusting God. That actually become a burden in my life. The reason why I'm saying this, I want to explain something to you this morning, that for so many years I prayed, let me say for the last 3-4 years, I prayed for something specifically what I trust God for, and nobody knows about it. And when I say nobody, I mean nobody knows about it. Not even my wife, nobody. The reason for that is that it was something I carried in my heart, and I trust the Lord for it. It's not the fact that I don't trust her. It's not the fact that I don't trust my friends. No, it's something that I have to deal with. And you see, many times we pray, but we want it immediately. En dit is vir ons baie keer die fout maak, want ons wil hê God moet by ons beplanningsskedule inval. En dan gebeur dit nie so nie. Net so vanmôre gaan ek binnekort 'n aankondiging maak oor wat die Here gedoen het. You know, for the past few years, I'm reaching out in communities, I'm reaching out and churches see it, and they always come and say, how can we help? How can we assist? But I'm not there to ask them for anything. If they can't take the courage to say, but we want to sow in your ministry, or we want to do this or that, not how can we help you? Just do it. But the problem is we're asking too much. I don't ask for somebody's help. I just go and I just do it
What is the reason? The reason is that person, I can see what he's doing for God, and I will just do it. Without asking, how can I help you? I will just do it. But you see, the problem is we ask. But the moment you ask, there's a reason for. Because I want to connect it somewhere, how I can benefit, or what is the amount that you want, so I can see if it's according to what I can do for you. But when you just do it, you don't ask, you just do it. And that's the difference. En wanneer ons gaan kyk na die gedeelte, en dis môre wat ek met wil praat, en daar is my opskrif, terwyl ek volleybal speel, word ek gedoop met die Heilige Gees. When I was playing volleyball, I was baptized with the Holy Spirit. You see, many times we come and we put things in a structure. And I know God is a God of structure. God is a God of order. But my order and God's order is two different things. And we place things in a box and we say, this is the only way God can operate, and we exclude him from actually what he should do. And we do it my way or it's the highway. Dis die probleem waarmee ons sit in vandag se samelewing. Ons boks alles. En dis net in hierdie boks waar God kan werk. En God kan net binne in die kerk werk. En God kan nie by my huis werk nie. En God kan nie by my werk werk nie. En God kan nie in die gemeenskap werk nie. En God kan nie daar werk nie. En God mag nie daar werk nie. En wanneer God iets doen, ons bevraagteken ons dit. En ons sit 'n groot vraagteken agter. And we asking, is that the Lord? Yes, that is the Lord. But the problem is that we are brainwashed. Ons word gebreinspoel deur die samelewing en deur die omstandighede van die samelewing, en ons kom in 'n tipe van 'n ritueel, en die ritueel moet werk soos wat ons geleer word dit moet werk. As dit nie so werk nie, dan staan ons dit teë. Nou wil vanmôre vir julle lees in Johannes 3. En ek wil net vir julle twee gedeeltes bymekaar bring en dit net verbind met mekaar, of jy net wys wat daar gebeur. En dan gaan ek later daaroor meer uitbrei. Hy sê daar, in vers 5, Johannes 3 vers 5, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, water en gees, kan hy nie die koninkryk van God ingaan nie. Dis 'n voorwaarde. Jesus sê dit, nie ek nie. Dis 'n voorwaarde. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat die gees gebore is gees. Jou hoofletter G. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Luister baie mooi, en hier is die kern, hier is die kruks. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy kan nie so aan die wind vat nie. Jy hoor hom, jy voel hom, maar jy kan nie vat aan hom nie. Die wind waai waar hy wil, sê Jesus self, en jy hoor sy geluid. Jy hoor hom fisies, jy hoor hom. Hy sê, maar jy weet nie van waar hy kom nie, en jy weet ook nie waar hy gaan nie. Wat sal hy sê? Hy sê, dit is God wat bepaal van waaraf die wind kom, nie 'n mens nie. En dis God wat bepaal waar jy in die wind gaan, nie 'n mens nie. En dan sê hy, maar jy weet nie waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore word. Dis die beginsel. Hy kom en hy gebruik die wind as 'n voorbeeld, om te sê die wind waai, ons hoor sy geluid, maar ons weet nie van waar hy kom nie. En dan kom hy en dan sê hy,
soos elkeen wat uit die Gees gebore word, as the wind is blowing, but you don't know where it comes from. You can hear it, but you can't point it. You can hear it, you can feel it, but you cannot grab it. And so is the Spirit of the Lord. Actually, what he's saying there, it's something that you cannot put in a box and say, this is the way it's gonna work. Because God is working totally different. Now, let's turn to Acts. Handelinge 2. It was a day of Pentecost. And the Bible says, when they were in unity, toe hulle eendragtig by mekaar was, toe hulle harte een met mekaar, ek hou van die oorspronklike woord wat sê eintlik, dit is die eendragtigheid, die unity, is soos, wanneer 'n persoon 'n klavier instel, dan sal hy sit en hy sal luister na die noot, en hy sal hom bly stel, totdat die noot haarfyn ingestel is. Soos die klank van 'n klavier, dat daar harmonie kan wees. It can be harmonized. You can hear the sound. There's nothing out of it. And as they were in one accord, their hearts were bound together. They were in one accord. And then the Bible says, and suddenly, en skielik uit die hemel, is die geluid soos die van 'n geweldige rukwind. Ek wil u wys in Johannes 3 praat Jesus van die wind. In Handelinge 2 ervaar en beleef hulle weer eens iets soos die wind, die Heilige Gees, weer soos die wind, wat hy kom, op 'n manier, wat hulle nie gedink het nie, maar Jesus het eintlik daar met Nikodemus gepraat, en vir hom gesê, Nikodemus, my Vader werk op 'n manier, wat ons nie in 'n boksie in kan sit nie. Jesus het die opdrag gegee en gesê, gaan wag op die Heilige Gees, gaan wag, go and wait until you've been baptized, op totdat julle gedoop is, gevul is met die Heilige Gees. Weereens, hy kom soos 'n wind, en toe hy kom en dit gebeur, is dit soos vuur wat op hulle tonge gaan sit. Hier's vanmôre, die kern en die kruks vanmôre is, that sometimes we will say this is the only way God can work. God can only baptize you with the Holy Spirit in a church, or God can only baptize you with the Holy Spirit when you do this. God can only baptize you with the Holy Spirit if you go this way, or you're doing A, B, C, D, E, F. No, that is not the truth. Let me explain why I'm saying this. Ons was was voor my gradeplegtigheid gewees. En ons was in 'n saal in die agterkant waar ons volleybal gespeel het. En binnekant was daar 'n paar vrouens by mekaar gewees wat sommer net gesing het en die Here geloof en prys het, maar ons is besig om volleybal te speel. En terwyl ons volleybal speel, die volgende oomblik, bang! Out of nowhere, God baptized me immediately in the Holy Spirit. Immediately. While I was playing volleyball, I was running around from this side to that side. But in my heart, het daar iets gebrand, in my hart het daar iets gebrand. En dit was die begeerte
begeerte gewees om met God se gees gedoop te word. En toe die Here my doop met die Heilige Gees, terwyl ons volleybal speel, het ons onmiddellik gegaan. En daar's 'n paar goed wat toe gebeur daar binne. Maar hier's die kern vanmôre, geliefde kyker. Listen this morning. You can't put things in a box and say, this is how it's gonna work. That's not the way God is working. That's not the way. God's got his own way how he's doing things. God has got his own way. But we put it in a box and we say, only this time, only this is the way. It was not even Pentecost. Dit was nie eens Pinkstertyd gewees nie, dis die beste van alles. Ons het net volleybal gespeel om onsself te geniet. En die volgende oomblik begin ek in tale te spreek. En hulle is verbaas. Hulle is verbaas, maar het gekom soos 'n wind, 'n rukwind wat net gekom het. Ek kan dit nou nog, hier waar ek staan en ek ervaar die salwing van God en ek beleef weer daai oomblik, in 'n oogwink het dit net gekom en toe dit kom, toe is dit daar. En die volgende oomblik, niemand het vir my gesê, sê dit, of spreek so, of maak so nie. Nee, God kom doen dit op sy unieke, besonderse, goddelike, heilige gees manier, net soos wat God dit doen. Hy laat hom nie voorskryf deur 'n mens nie, hy kan nie in 'n boksie geplaas word nie. Ons speel volleybal. Nou sê mense, nee, jy moet A, B, C, D, luister vanmôre. Ons probeer soms God binne in ons teologie inpas, en ons doen goed, terwyl hy nie daar inpas nie, terwyl dit buite die raamwerk van God is, terwyl dit sieninge van mense is, maar God werk soos hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil, en hy laat hom deur niemand, luister vanmôre, hy laat hom deur niemand voorskryf nie. But the problem is, we want to give the direction and the description. And God can only work in this way. And if he's not working in this way, it's not from him, then it's from the devil. Sometimes you must be very careful with your words, because you know what's happening. Sometimes you are out of order. Want ons sê goed wat nie waar is nie, terwyl dit waar is. En toe God my doop, toe spreek ek in tale. Niemand het vir my kom sê o of a, of sê nou agter my aan, of doen nou wat ek moet doen nie. Niemand nie. Ons het nog so, ek het na die bal toe gegaan, ek het die bal so geskiet in die lug en die volgende oomblik, zoep, toe is dit daar. Toe is dit daar. Weereens, luister mooi, daar's 'n hele klomp mense, manne en vroue wat jare met God te pad stap, wat nog nie eens gedoop was in die gees van God nie, maar ek was 'n jong bekeerling, wat 'n hart vir God gehad het, maar ek het geweet dat God iets in my lewe. I just know that there is something I need, and I won't get it from people. I will only get it from God. And I was seeking, and I was longing for it, until that day when I hit a ball in the air. God's Spirit, God's wind just hit me, and I start speaking in tongues. Ons sien die probleem is, ons boks goed, en ons sê, dis die enigste manier hoe God kan werk, en as dit nie op hierdie manier is nie,
En as dit nie op my manier is nie, as dit nie op my kerk se manier is nie, as dit nie op my predikant se manier is nie, as dit nie op my pastoor se manier is nie, dan stel ek nie daarin belang nie. Wel, ek stel nie daarin belang nie, want ek stel belang in God se manier, want God se manier is anderste as my en jou manier. God se manier is anderste as die pastoor en die dominee en die kerkraad se manier. So ek stel nie belang in hulle manier nie. Ek stel belang in God se manier. En dit is waarom ek kon sien deur hierdie jare wat God my gebruik en ek gesien wat God doen in my lewe en deur my lewe. Binne in my kantoor waar ek sit, in die straat waar ek loop, by petrolstasies waar ek stop, binne in die zammas waar ek gaan bedien het, waar hulle, ek kan aangaan by die lys in hierdie land, het ek om deurgetrek, met die Jesus tent, en ook alleen, net met my klankstel, gereis, in hierdie dorp en in Kimberley, wat ek vir God gedoen het. En waar ek gegaan het oor grense heen, hoe God net vir my guns gegee het, hoe God deure oopgemaak het, ek praat van op regeringsvlakke. Geluister na die boodskap van pastoor Herman Steyn, waar hy praat oor invloed. That's the way God is working. Geluister daarna. When there was unity in their hearts, when they were in one accord, something miraculous happened. You see, my dear beloved, why I'm doing this morning, one reason, don't put God in the box. Don't think it will only happen on a Sunday morning. Don't think it will only happen in Pentecost week. Don't think that. You see, it's not the way God is operating. It's not the way He's operating. He operates totally different. And it's not something that I'm out of my thumb. It was something that people see with their own eyes, experience it, and they will stand in amazed. And as from that day, the moment I was baptized with the Holy Spirit, it's like when a car is standing there, but they haven't got an engine in it. It's a nice car, but when you open the bonnet, you see, but the engine is gone. It's the Holy Spirit, with all respect. If you're not baptized in the Holy Spirit, it's like a car standing there without an engine. Can I say this with all respect? Is that when the Holy Spirit in your life is the one that activates, is the one that gives you that what you need to become a person in the kingdom of God, not wondering what is my purpose, but know what my purpose is. Sien, die probleem is, daar's soveel mense, hulle doen fantastiese werk, goeie werk, wonderlike werk. Maar iewers het hulle gehoor, jy moet in die kerk of somewhere, jy moet so toe gaan gevul te word met die Heilige Gees. Net daar waar jy sit vandag, hoor dit vir jou sê, kan God kom. Halleluja, krabasakataba, pandraboshitsuru, riesara, kisuria siriete, pushalabayati triendo shabatu. God jou kan doen met sy gees. Onmiddellik, where God can baptize you immediately with His Holy Spirit. The problem is,
We make a theology out of everything. And if it's not working according to my theology, I just push it aside. But you see, that is the problem that we have today. Dis 'n probleem waarmee ons sit vandag. Die probleem is, ons het kragteloos geword, omdat ons nie meer ruimte maak vir die gees van die Here nie. Now, there were times, I still do it, there's times God will just give. It's just like a second, and then I know I have to go and pray. It's a zip, and then I know I have to go and worship. For hours, when you've got the Holy Spirit, you can pray for hours. People will ask me, how's it possible that you can pray for 2, 3, 4, 6 hours non-stop? When you're filled with God's Spirit, it's not in a box. Hallelujah. But the words are just coming. But we put it in a box. And to say God cannot do it. Dis die probleem wat ons het vandag. Maar ons werklik gevul is met die gees van God. Dan wonder jy nie waaroor jy bid nie. En dan kom dit waar by jou hande lê. En waar jy aan dit raak. Dit sal geseënd wees van die krag van God. Deur die inspraak vir sy goddelike Heilige Gees werk deur jou. Jy word die instrument waardeur God kan werk. Halleluja. Luister vandag. For those who are sitting there, for those who's going to listen to this message, you're going to sit there and you will see and you will go and you will testify as you were sitting there and you just listen to this message in a second, in a split second. You can just sit there. You will see God is able. You will sit there and you will see, you will be baptized. I prophesy this in the name of Jesus Christ. You will sit there. And if you've got a longing in your heart, you will see God will baptize you with His Spirit in seconds. And you will just speak in tongues. You won't understand it. But it's not for you to understand it. It's your heavenly language. Is jou geestelike taal. En om jou in die taal te beoefen. Dit is waarom ek sê, bid vir 2-3 ure in jou taal en soms gaan dit vir jou klink, maar jy herhaal die goed oor en oor. Nee, dit is nie so, vir jou klink het so, maar God ken die hart vanmôre. That's why when you speak in tongues, and you pray in tongues, and there are times when I worship, I will start worshiping God in tongues, and it just flow. Hallelujah. Kerasakatuluya siete behendro shabayetu kisuluata. Ek verklaar in hierdie môre vryheid in jou lewe. Jy sal dalk nie soos ek volleybal speel nie. You will not playing volleyball. You will do something else. Jy sal dalk in jou kantoor sit. Jy sal dalk in jou kar ry. Jy sal dalk net iewers loop. Jy sal op straat wees. Jy sal binne in 'n winkelsentrum wees. Want jy sien God werk en ek herhaal dit soos hy wil, waar hy wil en wat hy wil en hy laat hom deur niemand voorskryf nie. En die raamwerk wat ons skep is nie altyd die raamwerk wat werklik waar ons skep raamwerke om dit indrukwekkend vir mense te laat lyk. Ja, waarmee ek saamstem is, jy moet jouself deur die woord met jouself koop. Jy moet dit doen. Dit is baie belangrik dat jy dit moet doen. En jy moet dit bestudeer, dit moet deel van jou lewe wees, dit moet deel van jou lewe word. Jy kan dit nie vat en net een kant toe skuif nie, maar die beginsel is
Ons kan nie die Heilige Gees vat om in 'n boksie en sit en sê, hy werk net op hierdie manier nie. En hy gaan net werk as ons net vir mense hande oplê, en net vir mense sê, bid en ontvang die Heilige Gees. Nee, ek praat vanmôre met u, en ek sluit met hierdie woorde af. Ek praat vanmôre uit ondervinding met u. Ondervinding van wat ek beleef het, en tot die besef gekom het, dis 'n ding wat my teologie heeltemal omver gegooi het, en heeltemal kom deur mekaar krap het, maar ek kan vanmôre vir jy een ding sê, ons doen goed en ons sê goed, en dit klink indrukwekkend, en dit klink so wonderlik, en dit lyk so wonderlik, maar dit werk nie, want jy sien, God werk op 'n ander manier. Ek sluit met hierdie woorde af. You might not play volleyball and get baptized in the Holy Spirit. But you can be in your office, in your home, in your car, even in the church, while the pastor is preaching. God can baptize you with the Holy Spirit. There's not a certain way. It's only one way. And that is God's way. Maar Here, U seën. Wonderlike week, en ek vertrou God, as jy nog nie gedoop is nie, dat jy met God se Gees nou aangeraak sal word. That God will baptize you now with His Holy Spirit. I trust the Lord for that. Ek glo en ek beleef en ek ervaar, die Here sal en die Here gaan dit doen. Maar God is seën, gaan in sy vrede, gaan in sy oorwinning, en stap in sy krag. En weet jy waarom is ek so onverskrokke vir die Here? Omdat ek gevul is met die Gees van God. Ek groet u, vrede vir u.